Esanse ade na nye obi a nim say ye oba na oba na and the movement oba ka kire partner e be ma bi afi na oba wa na afi na wa ware no unya kasa asem je ahoden owo ne odo bi owo ho bia be kofom on do obiom on pe wa se be so hu say onye oba papa odi yawo me say adenti na wo si na wo ye nti sa na wo bam betima be yem na mi so onye sa because ne papa mu a nka wo no hwe obi a na wo yi wa kumom na wo ka na kwa che na ana nya de bia boni bia ba se me ka kire wa chiri na osan be kwa chiri asan be ha me ne de ese na nti no mi se mi nyo bia foforo mi ntimi nhye me nya bebre man kire no bia ma ya twam na twam me ne ne ba be sha ba foforo ase nti me ne hia chapter foforo ne ya bie obetimi aka bibia kire no agina no so agya kura nipa bia wo secret na wo secret so na ye wa hoden because bible kwa ka say nka wo hinta se man kire obi eno na samse ntimi anya aha mo nti anko timi keep ni secret anka wo nhia so hawo no but from Ochame boko dem boko eni Ochame a oni masam ko se na wa suma me ba cha wo sia eye wo yewe foforo anasa wo girl foforo wo previous ade a wa ye no be ka kire na na oh se enya de bia me ka kire na be ha dwen de a metima ka kire no ba me ka kire na se be ha dwen de a meti hu se enya nsem ni nyina na se be wa ko shi oba wo se wo ka kire no enipa bia wo secret na wo secret so na ye wa hoden because bible kwa ka say nka wo hinta se man chirubi eno na samse ntimi anya aha mo nti anko timi keep ni secret anka wo nhia so hawo no nti eno de be din se metima ka de be din na unsusu se trobo ho a esese wo ka na o partner so hu so o bia se ni se na be ware be wie na wakohia wadamfo bi na fa o ka o pass e kira wo yira unsusu se no so e de awawe go ebeba me madamfo kra me nka me secret en kire madamfo ba me nam me nka me secret into details en kire ni say because where sa wonya weak point bibia betimasi sika etimi mantokwa si wo namfo tem na mo ba so na fo betimako na makwala so na fo betimako na de wo ye twam na wo ka kire na wo no ba ga si make secret okoka ebia na ye nim gu asesem na akoya ndi wo adafo no kra wo nka secret je na akoto wo yire ndi ono be de hu secret ma ko bo yire ma na sesi de obe ka na ye ni so aha okay mientia ye bisa no wo sha TikTok a lady bia ye friend adwoa oni ni kun wo sia ni kun foforo no wo ka kire ni kun so ono de oye sebe one ma na ma dada oye oba oye lesbian na asasem we ama e de awawigo aba ususu se wanka nke bia eno no nke begina na wawe ana se oka ye ninti ena akofasa ne ma we nyina ba wanka anka orasote na ware ase ezenze ade na nye obi a nim se nye oba na oba na and the movement oba ka kire partner e be ma bi afi na oba wa na afi na wa ware no unya kasa asem je ahoden owo ne odo bi owo ho bia be kofom on do obiom on pe wa se be so hu se onye oba papa sebe se ya sha wo kra na oba no pode be ka se bia ya ho kire ne bibi na wo de ayesa ba se oba ne yonko ba be dade on tiase the same as wo be ma so e bi wo kra emfa ne se ye ma pepe da korwo ntimi a sha wo so na bia wo papa nua bia na se wa kwakwaye na yi wo ko kan sa kire se sa na wo te ne se mesumi nua kra wo nya na be ne sa so ja se nti e secret e se wo di sie forever and ever nti ono no wa ye ma na ware na gu esesa nkoka okay said ya wo ka se emema ma pepe edi nti na mema mo pe masa oh mostly no ye mema no ebinim su obi wa opese oba bia ohun no ana obi wo so a ebia wakofa girlfriend ebia na opese ohia mbo ebi ni bibi ese oba no hwe no na didie mu na dware mu na ndae mu na onya sade na obesa kwabonten sebe bia wakwadwuma ba wo ne oyire da ho wo de wo na beto so mabre oso no ma osese kom de kro de aduane be si wo se waduane ni se obe hwe wo se be ma na obe do na obe je odo ade a kire wo no onye nti se wo ko hu obi foforo abonte pe ebe ma wani be kwakwaji sa ni ba gonte ebe ma kwabonten but ebi memma ni bi nim de why no sa boa papo obi obehunu bia pepepepe no di nechi pepepe no di nechi eno no wo ho aha eno no wo ho na ebi wo so ha unti ana se be mo sanete eniema be na waye aye o previous waye aye o ya pa wunya ya nka obesesa oh eno de no kware nya me nim se de amenti me nka nkere me yere no afidie so pa de
mentimi tete no ne wa agro bi aye di ma me ne papa wo ye bi da menkai mo de ba me hu se me yesa de bi da because yeah papa no is straight and I am a so straight because wo koye sa de no na ye hu a obe ha wadwen enti ye no de menkai se me ye bi tete agro be mpa na wo kai na toli be na wo kai oh agro am na me ka ne se pilolo hu se nkwala na cha skila ye bo ana tori ameka ne se ebia ye na nanu moti ase no no mitibi ka jeze bia nsuo beto ne so obehwe no na ento papa no ye den hu se nsuo beto ne so nti ba se bi wo ho so ana to ebi wo eto ebi wo so a ento ye na nanu mo de no mo nim se nsuo beto na onim ebia se bi obi bewu ne kura onim se obi bewu ne but ene yamfa ye ni anto fam na ye ja e kocha asisa bibia nti sa ne ma no ye hu tu mai wa ne mrante wa na aba no fo kakra mai efa amonta de shem ni ade entade she ne mu de America kire Ghana for memua ene mai wa ne se ye kocha no en kire sa se ye yi ye ho embo ye ho adeja se se de omo ye untimi nka so shatare o obo no adeja because se underwear kura omo she underwear ne nko a no apie no pint sabe nipa ultimate TV free ultimate hu so oba timi twam woto wani behwe na chi na asa nsuo bi adro wani chi se obi a wa dwebori be ka se be ma na wa koda e na be ma nsuo na esa ne enso me wa na ente sa so what I say enti afuju amede ma omo se ye Ghana fo ye Africans enti ma ye sua abrofo no bebre ye sua no so aye sua tra abrofo no ndema na omo ye ye be sua aye timi nyeda because the obro no be ye no bibi no we da timi ye but ye be sua ma na aye sua tra first no na tete sa aye furu chen na ni ho ye kwa busu afie ko ye se kawa na obesha oto kawa na onya bible so fa be shira so abusu na obe se nipa 10 pe obe chi ni be machi mo hia na nso ye sua abrofo na ma sesei obi ahu se aye ne yonko wode se wanye me wedia mempew na fei wakobbo bo se a obehwe no na akoye se bebiri obe ma ne ba onye sika hwo nti afutu amene be ma on se dia wo bi ama wani so enhwe de obi ye na wakodi akiri na ase wabrabo afutu amene be ma on obi ahwe ne na namoso ye na ontu ana mo papa na etimi abo na da che wo asetren ya da se pa nya mi sure chia na fo ba ko mi oh mi chia memo de me ni adamfo ba o mo amene o mo bonko mo no se mi chia oba amene no wo se siki anti magi odro me yi papa anti mi so me do mi din chia kese ma na nyumre ana me san chia me maame eja o me ono ana o ma me nufuso kakra na me nya bedusi me san chia me nua no nyina obi o ye Ghana ni bia odi ne ho ni se Ghana ni no me chia no ave me san chia me chief san se me yo hene chia me nti me chia me chief ma hemfo me no mo ye adwuma wa mfe nyina me chia o mo nyina madam ase ya da se yo men ka hwe nkire no dia ma ye atwam na atwam me ne ba be sha ba foforo ase nti me ne hia chapter foforo ne ya bie adenti na won ka hwe nkire obetumi aka bibia kire no agina ye no so agya okura nsem bi wo mu a e bia course kura wono kura na kuma mpesa ti wo bobo sa ansam no so wo be se o yo bia na adwen ye faster obetumi asedi wo se na wote na se na wote na unsusu se bia nsem ni bi wo ho esa wo ka kire ne se dia wo ware ni wie na asem bi piapia wonim se o me kunkura wa kasa asem wo ya kire me deda oh to me nkwa de ehun hia no ne se passes your pass yeah no nka ho nka ho oba no na some so different sa utimi ka vigilance na abu na bam two things ida se obeka na e bia ye ya ma na wo ka e betimi asai kura ma wo dia wonka me de menka eniema be na waye wo abrabo ma wa regret pa wunya ya ka abrese san ka abesesa sisi ya meti die se mre bi twam na meti mi ye adwuma wo atebu ama obi ma me jai betena na nche ama se dia me hwehwe se nka ne ma be ko ne nche na nkoyi sa nti ene ne ma ade ama ye no me life anytime be am kaya me ya pa because na me koma nim bet atwe me asan nti enei wo hwe youth aba ede na ya nkomo be na wo ne omudi efa dia wo so wo fam a wo mpese o mo so be fam bi oh amse mi wo minu ya bi kura ono de na papa nche no wote ono na o na papa pese o ko school bet
or no so person wo sha si na adwuma na me kire so say no papa dia obetumi ahye ne nchen ama wa ye den wa hwe na kakra but say obi different as nipa na so be fa na akọ ne nchen akọhwe na nima bia onhwe mu menu so betumi abọ na bra on fa na ni to no mbonya sa nipa dia wo kwa ne nchen enche bia na wa fono no uso ya mama ne papa pe oh me kura dia me papa e wu ja mi ntimi wa nya mama ne papa me mama nso man tena ne nchen ba mama ne papa un say ni esane ya wa gro bia ye di mama ne papa me asa agro ne me wa nya bi wa ho e so do holy we break your virginity in time there and I want oh me we SS kura nsa na me so now how many years ami wo me we SS na me 17 years ntimi me be na mo anti be 20 years time nsa na me dey to break here no hu san yet san oh said it ti mo bia na aja obenne sro bia di o na wo de na to say oh ma yesro kakra ka ho ho ni se e bia ne ma mu ye oh Tiana fofo ba ku mienu mai oh me chia ma me fo amani o mu ya jima wa ya we Amaria Abiba ana Amaria Barkisu me chia o mu ene o mu nyina ambanti me tonchi amo mu nyina da senya mi sha me so me da wase me ba cha me de so di na odin afemo sekwe Ross e boko de adumo na won so e me so me ho ye pa ene ye bi se wasam kakra ba cho mo tima bi okay wo shia oba foforo no wo shia no foforo yes a wo ka o previous pass e chere na na nka ne papa mu dia wo ka chere na nka nye boni ba je se no ka chere won anu wasan atwe won no wasan de be chere wa sesan because me ko me kai me de won example na me no obi ne wo obi na mo na nsem bebere sisi ana maame na ma se no ye jina maame ani ngi no te do a time na de wo ye no titi me nti no ba me dan na me rent kura no edu ba bi ne maame ya we se maame renew se no obi na betima ye de akọ na me nso be okọ ono so be kọ na me be to te na chi no sana esi ni ana obi na koi to koi na me konyi obi foforo to bi foforo no eti nkomodi mu no ana me ka chense o se ni na first me no obi na me no wo se ni si ni nyama obi o ye na enye ni ade ma maame ba mu ni ade be go wi achi no obi na me no wo disi ya no ono me ka se bia do sa sem no odi yawo me se adenti na wo se na wo ye ni nti sa na wo bam betima be yem na me so wonye sa because ne papa mu a nka wo hwe obi a na wo yi wa kumom na wo ka na kwa che na ana nya de bia boni bia ba se me ka kire wa chiri na wo san be kwa chiri asan be ha me ne de ese na nti no me se me nyo obi afoforo me ntimi nhye me nya bebre man kire no na wo ne senka wo de wanya odofo bi a wo ka wo no kware e de a kire no na tinin sa na me se me nya me dofo bi a at least ajamanya me ntimi fa hwensie o nti sa na wo so akoma ade papa mu no so me fa nsie mi na ka nyina se na ye bete ye wase na moving forward no nya bi wo mistake ba ye nya aye ba ko ba se na ntisa wo be ka kire no no ochina nko no bibi pen no no so odisi ukon so de bia na odisi ukon so na de bia ne me no ka sei oye koso bibi ani na oka de bia no refer no so no atwam nti na ma move na ma be hu no nti na me felisen ka me ka kire o se bu a se ne si ni ba se no fese wanya me nti na ye pe no keka na unsusu se e bia won so wo ye bibi nti no no susu se on fiti prekope se ode yawo because answer na no yesi bibi ye kukuru a esa hu se bibi sha ho unsusu se won so wo ye bibi e hete nti no no so e de ho e bo no ti na eti ni se wo mi susu se my bibi boni bia because nti me boni a wo ye se o ka kire no o ka wo secret sa me boni ama ye ni se maka me secret ai de ngache se wanya me o ye chiri me se gu me chi no bom yem kakra wan count ni secret angel obi wono wanka onka because on oka konko nti details na me yi makuma mu me ko nti details na ko details bro ni nyina to sa me ko details ka ni nyina nti ono si wanya me nti bibia ni ana o de tete me bibia ni ana nti na den na wo ka cha ahwefo a e hwe yen se next time mo mu shi odofoforo a e den no monye oh sisi ni de me de me no de me show odofoforo a me hwe me kasam nyam bebire wo a min fiti asia na menye den nkeka ne saa keke se bu amachi odo wo fo ne nti bu ana nyono nyisa na adwene tene won nka na papa mu dia ka wo hwe obi a wonu se at least wo hwe odo a wonu se odo ne de se ne tene wotumi se mu pese mu nyam do kwa awie enye se bedu kwan so na ebe ye na wo hwe no ka che na enye boni ba ne no wo kokwa kire won a wonya ka che na obetie ni no ene de ekoye ni de obetie ba o china se nyama no ohia no ebi mbasa ne ade ne pe no odoro ade kosi sa side no ka
we pe no kan wo maame kura no say na wo maame ye ni nti wo say wo maame tuma be me sa na wo maame ye say da bia wo maame sa nso nye sa na eden etin ene mistake ben na why wa brabo ma wa regret pa wunya ya nka ye san asesa ka be sesa obetimi ne ya ta oh mistake me ama ye bebiri ne no se me hwe machi a sanyama no nka me nye bio one school same yeah because me na me feel say me obi ana me onyansa nimdia nyankopon dia me say ka metime me mani eden akọ school oh ana mama me so na se bio na papa ka baby na mama me no try so betima boy nyina eden na makọ school ba so den na edu baby na me feel say oh na ball me team ti me feel say oh metimi aboball na manya ukwan bi so ba ekodu baby no so amra bi amba ball na asam na amfa nti e sa na ma school na ma amfa ni serious no so akoka mu baby nti nene se me hu me nuanom keto ya won asisi su bia metimi ka chon se o me sema adusua de onye obi no ko school a wabo pa bebere nti adusua no mo mfa ni eden ma mfa ndi agu ye ana afi ede ba kon sanom nso sanom nso nyi youth na ba no nyam bebere wo a ekoso me at least me nyin sa mom ye but me twam wo 10 adu 20 adu 30 me ko 40 at least me experience bebere wo ye nsanom ane nyam bebere wo emfa hwema obenye adwuma wo be ye adwuma fine obenye sika ba wo de nsanom ne ade kam nsan ya de ese sika pa nsan ya de ese sika wo be fese wo wani agina wo ye but wo ukura sika be 1000 sisi ya na wo be ko abesan sisi ya ade che wo fese wo be sika nye be wo be brace no wo sika nye sika ne bio ntimi de adesua ane nsanom ane nyam bebiri bi wo a menje ni se wo ya babu no wasisu ya se wo do wo hyem asa ne ye be mo wachia obi no tete maame ne papa wa ye bi pen mama oh se me yesu so ndi ya mama ne papa da why mama ne papa da oh se ampa o ye ne sen wo sha sen na wo how many years a wo ye mama ne papa na mi swa kura be mfidudu sen mani bu komachi na mo be ye 13 14 kon okay yeah na mi wo baby na meti na mi mhwe kropon yeah na mi wo nua na mo mpenfo a wo nganyi asem ba na ebi mu so ye bad pa enti wo pu a wo timi de mi kọ no wo de makoda wo mpramfo no nchen wọ́n mi kọ́ dáwọ́ ní adé a mi timi dáwọ́ mi timi solite si wọ́n so mi hu sẹ́ ọ̀yẹ́ nyama bi nti nso mi bẹ́ fie ní adé sáà na mi timi hu sẹ́ mi nua no nketenkete no wọ́n yẹ sisi no yẹ yẹ di agoro ní adé a etimi kọ́ hyẹ́ dẹ́ mi esi ọ̀yẹ́ maame di eni ọ̀pẹ ni saa mama hu sẹ́ na tokuro bi wọ̀ hɔ oh dabi saa tẹ náà adwene ní enim saa data na ɛyɛ nti wọ́n ní bá àwọn sọ hu sẹ́ tokuro bi wọ̀ hɔ na yà wọ̀ yà oh ɛyɛ mi ya mom ɛyɛ mi ya Siana fofo ba ku mienu ma okay yeah mi hyɛ mi nua ɔno ogina yɛ friend Clement Ejakwa okay yeah ana mi Ejakwa me papa din yeah ana mi small girl Elvina oh okay mi kyia wo ana mama mi na oba no so o nkyia wo mi kyia wo Gladys okay mi kyia wo ai ya bia wo bia mi nhyira wo no mo ho na mi nhyira wo so me pa cho me de shodi na odin yeah friend Eric Boko there nyame adum Boko ene ye bisa wo se wo hia wo girl fofra wo previous niam bi a wa ye twam no be ka kire na na wonka sama me ma okwa ban famra de pa TV eso ene wo hu sa metina se na ma sugar me ho a se wo hu se bia ye ti e triple night and ene ba ha de a wa to me say yes ene ma keka ene ma ebubom pa minimum nsa bi a wo pesa wo mfa e bia wo fie na wa ye mre bi wo pa ba bi atena se enye se bia wo pa ba bi mpo anom nsan kwa pa ba bi te se niam wo ko how bi mo pa ba bi atena wo benya nkrofo e wo ha wo mo no be kasa nti ene ya be pie mu e wo triple night ewo abeka eye market manche ahimfie ho a manche agbana o say I still stand to yeah ha ene ewo nene wo sha mensa right menya me papa anasa me wofa ewo ha say ana metimi aka say me kunu afa say wo hia oba afofra na wo hia bema afofra yes u previous past no wo ka kire no ana ebusia ene eno ho nkomo ene ebedi won so betimi de wagenchwe ama me ewo comment section ho na ne awo kombia ene ye discuss me do me pa cho boko de boko nwa efe me that sense kala ne de oboa no ano den ma contest unti ai nese wa konta no tumi so siesie o kama ma sem too much on the 999 no 999 always me wanna ho 999 so you very kama pa because mishia no o se so the mimi ankasa de me ye started that ewo me ami on me nkasa na emum ma me ntwe wo mbra baabi na nam se wo twe me aba he na ne ye beduru ha
Utim say aha double call. Just a chilly FM. What does it is so Triple Night. Big up to you. I say I ain't Inti Patrol Edino at the same. Medina the Frank. Frank. Yeah. Boa bem. Any dear mo. Say they kind no. Wo share a year or pass and as when ya or baby or person need into one among. It's a so can a year or pass a trainer and I need him. Oh, for the time needed. Me say open a yana san your man who here. Oh, matrana fe manya date for some time now. My used to each other no. Emuhono na at least a woman or say Charlie. Wa who made them say or so we are good. Okay, we pivot one and now and one so not to say. And then they offer sa common abano. Maybe any previous there were Jano. People are cutting more. You know who compare menena Osha wa move no then it or so which are a good channel. Then Tina me a good channel. So no one could be some men my account. And Tinebia at least we do to me take it time. But on a short period an hour. We're releasing our YMRE. We are good, mommy. But baby, we so to me so car now say. Well, can't able to me. A honor now, Mamma here said, yeah, maybe trick rack a crown. I said, honor near me there. Internet honey the crouching be. I feel now I say my boring now. Mammy, transfer said, yeah, same member. Not just say, assembly, not same call. Daddy, Yenshem, what were you bear me? A dear no buy ya over door or bar. Me oba dia me pa ye ahobrase. Yeah. Unya ahobrase na so bu a bibia ni hobio. Because me feel say me dia ma me pa me yiri say pa honestly me pa me yiri serious. Your friend or sister Afi. Aye, what about India when ya? What's your friend? Sister Afi. Oh, you read the sister Afi. Okay. Ni say name so the guy. Aye. Papa. Because o ma me respect. They me catch any bia, me ho chere me o, me wo hia mu o, me wo sika mu o, me wo den o. Me respect na me deserve na no ano de ma me. Nti me penasem papa. How? International camera nim na ka bibi chere no. Me wife Afi. I will never cheat on you. Me tell papa. I love you always. And I say, and I there be answer. Me say wa. When I can watch them so, me say me nye. Wa ma contact na kan person be. But and then a foot will be now with the Bama and Ma Abba. Oh, Emma Abba. But we go by Nebema Bay, frost or chair, watch an hour, we are no good. Our real dear. A good, say Bema when you yam no. But Oba were for 2 a woman and say, if you are the obesria. Now I am humble to your husband. First I say, oh, yeah, sutia. One call ye mammy. You say, na me cotton to my, you could say, dear. Me say, me in fact, since I'm in, and say me penance, since I'm in it, Umisa, my dear. But I saw the money, or Bama do our own miss more than 20 years. Wow. Umisa, my dear. It is the baby some idea, say, be a me persemi to win my husa dini hiana. They say me demand. Miana me turn in your men now, the obession, the pinty, the underwater, the bibia, the fiban, my toa breno. Tea, and I'm so since I'm so banto, the enchemeda. My lifetime. Oh, you're praising and so. Just a one. Nisa, a year. Nti all the bam say ya keep farmer o. Person obeji obade. E man ka sanje ye dangerous. Ye be de ba yiza wa ma wo be abafo. Obi crunch me bi da ma menye da. Me pekra. Say a to singlet ni bi no.
Me yere pet and I hear once. But me G and I'm done as I'm catching say. Me ne say me demand no because all konya is kawan. Or no ye juma mum. Or turn out there or no mona there actually say. Antino. Me person or baba will sponsor me, sponsor me, yes, can away. Fabua, who patch us a Bearman is a sponsor by no barnes or sponsor. Can be a Musody. Bearman is a sponsor by no barnes or sponsor because who demand you or girlfriend and they were on your fan on Yeska. So, or call Bearman for no discard, bro. Into Nuba Bono. Opia Babono. One man a chance. One man a chance because who will be son who to say on Yejuma. Also claim me so be scarf in the home. No confess can no confess. Enti no say we share so ma wiska. Oh yeah, oh na won send me ska, won bring me ska. Obe po be ma fufuro obe because opel. Enti on person obe lose you enti obe kwa kwaje de aba. Enti de bia no de how be fia. Enti me de me ready. Ma hu ode enti na me kofa. Oh, nipa I was me chia no a oda me kuma so a omoboa me wo me brabo me life na one staff officer baako or Accra regional and a one pass retired police commissioner Bright Odro oye mi biase bibia se nyame ni wan ko na emi nyankopon Bright Odro onu na ye me boss chese mi biase na ene Mr. Bright baby owo bia nyame nhira no nyame nto ne nkwam se nyankopon wo kwatentin bi ode be mamia one Mr. Staff Officer or Accra regional Kabra Nankopon ka onfa me nkwa ne bi msuso sa nipa no so because omo aboa me wo mabra bro oh ya ma me re kra ho aboa me omo da so boa me ena me namfofo mienu omo de omo ye menuanom kakai toto kakai de se so US toto oton cars wo abasi enti ye namfofo myensa ki sankrofo no de me nyankopon na de wo maame enti mesumi ndi wo ho agro kra enti nyame nhire wo na na triple nine de on de makonta on de bia ni nua ba pa na me ware no ni nua kasanga sanjo ha ma adwen pa mesumi ha na adwen opema sem so papa ni omuti ye busua ne de almost oye na nya meka twense me enye omuso omugitum because ma mesuja me be hwe nkwan mu ankasa hwe ase na nti me pe nkwan no nti bakam nkwan no se ya yankopon shira mo so amoba midi no e de shodi ane ene yetna so e wo triple 9 a ewo eye abeka market palace wa manche eho enene yetna se nti upese baabi atena edi nkomo anase che se wo fie ase wanya hard break bi upe baabi atena eye wonkrofo bebre wa ha omobobo wa ha games ahokro bebre ewo eye triple night nti de braha ne oye young guy ma menka ne sa nanimu so etse ene wo ba ha mai bi na opa obenye bi ema wa hapa emema nso wa hapa na mom titru ema to no ebi wum akramo Abusafa amaka obajiki travel hotel Sabuki Germany global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how na TTB. Now they are cover plane. You go to international airport. So you go to Apiko airport to your destination. And one more person go holidays. So if you are going to project to Munya Bibia Metro and some project to you. So you go to Mama Divine Space. You go to GQ Luxus Hills Hotel. Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravelmanushotels.com. GQ, stay connected.